Panyakran halor the implementation of the resurgent rooster system maka basol tenan kalon bagi lakin top lang jaga resurgent policy Kumba na kalian joko voice of the people party pada kalian joko presiden rembak joko voice of the people party ila pimpau nadu kasi kepeningdom ilong lemda kidren jaga reservation policy na kalian joko voice of the people party ngenom jadan benda kata ke komiti lani kanuno kawa ke sorka ke khot Panyakran so bari okor dalam ketiga nak kata jomi pada dong keberi dunia terus akan dikepul kali lapan poin yang dari sisi akan bagi khot lantai kasi kalai poin trik akan for arsting bagandon Panyakran apa main conference hall dong main secretariat kami di meeting dong komiti dong political parties baru Ringan skua penempau mat joki pada hari por ke pemerintah. Isu penhoy, maka sarkar kalau pediang Panyakran halor ke reservation policy. Ringan kuat berpesip akhmat joki kamtam ini kesamla pulih melawan hari por hari kerjakan. Pada kalian coba voice of the people party, pada kalian coba presiden rembak atumi. Inlet jangan di meeting. Namar kia pediang Panyakran yang kemat kebangi kuat Panyakran. Henry kini kacing yaki kacui kini ke hunger strike jak pakai ke meeting kadang lain kan beteng bat lada kata kacing Panyakran kampoi kumbangi kuat berkata kalong ban review yang reservation policy kini kacui kandang yai beteng. Kublai sibun yang kecil kersan jumpai tak berbun bola penpau agni isi bagi ketayo bola leno baru isiyo balkam tam lele ni por bola mata nak mata jompi isamra pulih di bawah banai kecil kersan agni kasi kapal pensa nasomen namar balai ini cepat nak mata galawai ketopi bayi ikut samna kadang orang ini isi, nak kalian ketui, itu senda atau paipa. Nado kasih kebalingkong, penyirai, pening sepat, ketom ketui kalong, bandon senda atau paipa. Bangong ada por kepamasa, hidung kampak, paipa aru, untuk ini, bandon senda pagi. Pak, ini yang manuara. Jaga ekei kepenong ketiba, berketiku nak kata kalau wei berkepateng ikut sama itu. Kublai sibun, kublai jaga.